Bwana Yesu asifiwe. Karibu tena kwenye kipindi chetu ambacho tunakuwa tunajadili na kutafakari neno la Mungu. Na tunaendelea kujifunza kuhusu kijana. Biblia inatuambia kwenye Timotheo wa kwanza sura ya 4 mstari wa 12. Inasema mtu awaye yote asiudharau ujana wako, bali uwe kielelezo kwa waaminio katika usemi, mwenendo, upendo, imani na usafi. Kwa Biblia inatuambia leo kwamba tunatakiwa tuwe kielelezo chema. Mungu anatukumbusha leo kwamba tuwe kielelezo chema. Yaani mtu akitaka kukudefine au akitaka kukuelezea basi akuelezee kwa wema na sio kwa ubaya. Kwa mtu mwingine unaweza kukuta labda akitaka kuelezea si yule muongo, yule mwizi, yule mtu fulani, yaani sifa ambayo sio nzuri. Lakini neno la Mungu linatukumbusha leo kwamba inatakiwa tuwe kielelezo chema sisi kama vijana. Na hiki kielelezo chema hauwezi kukipata kama uko mbali na Mungu. Hauwezi kuwa kielelezo chema kama hujaamua kumfuata Yesu Kristo. Lazima ndani yako uamue kumfuata Yesu Kristo. Ndivyo ambavyo utakuwa kielelezo chema. Hakuna uzima nje ya Yesu Kristo. Hakuna kuwa kielelezo chema nje ya Yesu Kristo. Unaweza ukajitahidi lakini hautaweza. Kwa kielelezo chema, vyote ambavyo nimesema, imani, usafi, upendo, mwenendo mzuri, wote uko ndani ya Yesu Kristo. Ambapo tunakuwa ndani ya Yesu Kristo kwa kulifuata neno lake. Kwa kama leo hujamwamini Yesu kama kijana, hebu fanya muamini Yesu leo. Kwa sababu nje ya Yesu hakuna kielelezo chema. Nje ya Yesu utatukanwa. Nje ya Yesu utakuwa ni mifano mibaya kwa watu. Lakini ndani ya Yesu kipo kielelezo chako ambacho ni kielelezo chema.